kusukela kaDani kuze kuyofika eBerisheba nibhalise bonke bantfu kuze ngati ukuthi bangaki. Kodwa Jowabe wayiphendula inkosi wathi, shangathi simakadze uNkulunkulu wakho angawanzisa lamabutho awaphinze kalikhulu. Shangathi futhi nemehlo enkosi yami inkosi angakubona lokho. Kodwa ngempela inkosi yami inkosi ifunelani kwenta intfo lenje. Noko livi lenkosi lamehlulekisa Jowabe kanye netindvuna takhe. Ngako besuka enkosini bayawubhalisa onke emadvodza empi aka-Israyeli. Bathi nase bangesheya kwemfula iJordani base bemisa eceleni kwe-Aroyeni ngaseningizimu yedolobha esihosheni bahamba benga eGadi bendlula nasejazeri baya nakaGileyadi. Verse 5 and 6. Sibheka Jeremiah 17 verse 5. Semba simakathe ngayo yonke inhlitiyo yakho, ungeyami ekwatini kwakho, matise kuko konke lokwentamo, yena uyakukucondzisa tindlela takho. Jeremiah 17 verse 5. What the Lord says, cursed are those who put their trust in mere humans, who rely on human strength and turn their hearts away from the Lord. Amen. Hallelujah. La bazanamhlanje ngifuna ukukhuluma ngesihloko lesithi total dependence on God. Kuncika ngalokuphelele kuNkulunkulu. Hallelujah. So uma uNkulunkulu adala umuntu, I always say this ukuthi uma uNkulunkulu adala umuntu lisithi iBhayibheli wamdala nakamdala wabese umnikeza umhlaba ukuthi akawubuse. Uma amnikeza umhlaba was let them have dominion. But uma adala lo muntu uNkulunkulu enhlitweni yakhe sisifiso sakhe besisodwa sekuthi lo muntu kumele adepende kuphela kuye. So umuntu bekumele asabusa lo mhlaba lo but adepende fully ngalokuphelele kuNkulunkulu. There was no day bekumele lidlule umuntu angaconnectanga noma umuntu angekho ebukhoneni baNkulunkulu. That is why lesi Bible sinas Edeni even bo Adam na Eva bebangqono but bangadiboni ukuthi bangqono batibona the day bawa badla isithelo lekumele ngabasidle then uma kusuka inkathi imulo kwavuleka emehlo ukuthi awu besolo singqono all along but besingaboni because we were depending on the covering of God, we were depending on the glory of God. So umuntu bekadalwe njalo uNkulunkulu ngokuthi umuntu kumele aphile impilo yakhe yonke adepende kuNkulunkulu ngako konke bazalwane bekumele adepende kuNkulunkulu ngako konke ngisho nekudla ngoba Adam ufika ensimini yaseEdeni uthola ukuthi uNkulunkulu soyihlanyelile vele insimi nakafika nje kuthiwa sale sowudla Adam. Nakafika Adam uthola sekunemfuyo uNkulunkulu somfuyele imfuyo ikhona ensimini yaseEdeni. Na ungayithembi lento hamba uyobuka umntwana nakatalo umfana usinakatalo uthi avela the day avela inqenqe seyikhona seyiready. So iprepared uNkulunkulu. Hallelujah. So bekunjalo nasesimini yaseEdeni ukuthi Adam was fully dependent on God. Adam bekanike ngalokuphelele kuNkulunkulu ngakho konke longaqabanga. That is why iBhayibheli is cast all your cares. Lahlelani imithwalo yenu yonke kuNkulunkulu. Noma ngabe awunakudla kuthiwa tshela yena. Uma ngabe uyagula tshela yena. Uma ngabe mhlambe uyaswela tshela angathi ukuthi ngabe ngiluphi hlobo lenkinga longabhekana naye. Listen iBhayibheli kumele utshelele that is why he is the provider, he is the healer, he is the father, he is everything that you can imagine. Everything that you need is in God. That is why athi mina ngihleli ngisazulwini anginako konke longakudinga umhlaba usenabelo setinyawo tami lizulu lisihlalo
sami bese sigolide nesiliva lami bese siwena nje kwakho lokumele ukende cela bese singakhathateki ngalutho but every day make a request known unto God athi njengetinyoni atihlanyela tilimi kodwa tiyadla athi nanjengetimbali nathi letibunako but simakathi watinakekela kangakanani wena lobitwe noma lodalwe ngekwelicebo lakhe na uthi uNkulunkulu nginako konke longakudinga info lengilinzile ukuthi ukela athi Davide ehluphekeni kwami ngakhala kuJehova wangiva God is rich bazalwane uNkulunkulu ucebile kunako konke lithi iBhayibheli uNkulunkulu unakho kusipha konke uma ngabe angazange ayigodlanga indodana yakhe letelwe yodwa ukuthi asinikele ngayo ukuthi ngayo isindiswe kangakanani uNkulunkulu angasipha konke all that you can imagine all that you can think of this Bible God can freely give us and even if God can freely angasinika mahala lokumele nje kuphela ukwende ukuthi kuyitokela wena uthi I am ready I am your father that is why uma Moses amuda athi ubane Jehova igama lakho uthi uNkulunkulu angikwazi ukutshela igama because leli gama litomlimita kodwa kumele ukuthi nguye lenguye ngoba nawulambila le provider when your fatherless I am a father when you are broke I have money I can give you ayikho into lengeke ngizangibanyona bese Jesu ku New Testament akasasiniki leligama lokuthi anginuye lenguye ku New Testament ufika athi sengimbabe I am your daddy uma futhi incwadi Roma lithi God is Abba Father noma Abba Baba the name Abba Father means our dear Father God is your dear Father God is not angry at you God doesn't hate you uNkulunkulu akakuzondi wena uzonda sono why azonda sono ngoba sono sibulala wena uNkulunkulu angiphinze lapho uNkulunkulu akasizondi soni kodwa uzonda sono the reason azonda sono ngoba sibulala soni and the soni ngumntwana wakhe that is why kahle Jesu umafa ufele bonke abantu wafela tinyanga wafela abathakathi wafela konke lemacabanga wafela lababulalako kuphela into lemele bayenge is to receive the free gift of God umthakathi wenzawo lo wabulala 100 bantu after I receive you Christ today bam forgiven simple like that. Hallelujah. Wena ungaba nesikhumbulo njena uyakhumbula uma ngabe uNkulunkulu Jesu afika kuAnanias athi kunemfana wami lengifuna umthandazela lokungisona igama lakhe ngifuna ukuthi abone Ananias inceka kuNkulunkulu ithi ha Jesu mara bathi kubi balomuntu uyamanga usungcole enganani uyamanga ukuthi uqhamukapi uyazathi isitifiketi sokubulala amakholwa lanaso angikwazi ukuthi Jesu mina sengimkhethile wena ungamjaja ngokuthi umantelani wena ungamjaja ukuthi wambonelani but kimi usitsha lesikhethiwe kimi usitsha lesifanelekile ngoba amagama zandaliswayo iBhayibheli asingahlukele abantu asingajaje abantu because labantu lesibalahlako ezulwini ukuthi uJehova yabadopha labantu abalahliwe iBhayibheli uyena wena kusolahliwe angabi umlahla kuye sikole bazalwane so and God uma sifiso sakhe enhlitweni yakhe bekungukuthi umhlaba noma live singebantu sibe fully dependent on him then lasifunza khona sithola Davide inkosi yakwaIsrayeli uma Davide ayinkosi abufa Davide bekumuntu wetimbi Davide the way bekayingcweti ngakhona ekubulaleni iBhayibheli lenye langa waze wacela wathi ngicela ukwakhela iThempeli wathi ungakhele iThempeli wena bandla takho igcwele ingadi kulele kakhulu sekumane kuba ngumntwana wakho lokwakhela iThempeli lithi iBhayibheli lenye langa Davide embusweni wakhe wabuka lesifo sakhe wathi nje ake ngibale ukuthi nginemasotha kangaki amasotha lenawo lasivele sami kuthi ngahle kufike imbi angiphelele ngemasotha angishodi ngemasotha kuthiwa wathumela induna yakhe wayipita wathi induna ngicela uhambe kule 12 tribes of Israel uyambalela induna tami noma umbalela emasotha ami ngifuna kwathi ukuthi ngiright ngemasotha angishodi ngemasotha iqhamuka lithi Bhayibheli nqaku yambuka yathi Nkosi libulele lutho kweziphila phakathi kodwa uyendelani indvo lembi kangaka but iBhayibheli mava Davide ayehlula inceku ngoba inkosi Davide seyikhulumile
lithi iBhayibheli yahamba inceke yathatha lamanye ethi induna yawabala emasotsha nawabala wabuya nalo inamba kwathiwa nawa Davide emasotsha lesinawo ngamagama uright ngemasotsha uphelele ngemasotsha kuthiwa ngokuhamba kwesikhathi wathi sola Davide nakathi sola wayeke uNkulunkulu wathi uyoxolisa kanti uNkulunkulu naye sothumela umprofeti wathi hamba kuDavide uyomtshela ukuthi ngimbekela tingo lethi inzondo lengifuna khethe kudo namhlanje ngalesento lasendile. Number 1 ukuthi indlala ibuse Israel for 3 years or else 3 years ahlasele noma abalekele abe ngulogijimako abalekele pizza takhe or else for 3 years noma for 3 days kube khona sifo lesimbhubhane lesihlasela sive sakwa Israel ngalesento lasendile because uma ngimeka Davide mina kuthi abe inkosi iyodwa into bengifisa kuthi Davide anike kimi anike emandleni ami. Davide bekumele athi ukuthi it's not by power not by might but by the spirit of the Lord. Davide bekumele athi ukuthi uma ayolwa impi akanqobi ngemasotsha, so there was no need for David to count his soldiers. Davide bekumele anike kimi bekumele Davide athi noma ngaba ngedwa nina Jehova ngingakobathize netife angithini amasotsha lamaningi ngithina nje ukuthina Jehova by my side. Ithemba lami alikho emasotsheni but ithemba lami liku-Jehova. Athi lokuyele bhala kahle, some trust in chariots and some trust in horses but I trust in the Lord. Labanye bathembela inkola, labanye bathembela amahashi, kodwa sinethemba simalathe lithemba lethu likusimalathe lithemba lethu liku-Jehova. So wena Davide nawubala emasotsha ubala ukuthi sokuthi wena ushokile ukuthi wena unqoba ngemasotsha ukuthi wena wehlula ngemasotsha uthi kulesitulo kuso yonke leminyaka besuka besikobisa you are taking my glory, you are taking my credit and you are giving it to your soldiers. For that reason I will punish you. Ngomagama God punishes umuntu longathembi yena. Ngomagama uNkulunkulu akakwekeli uma wena uthi I'm a child of God but lithemba lakho lisetintweni, lithemba lakho lisebantwini. Hallelujah. Kuthiwa Davide wagogoza ukuthi aphanishwe ayoshadwa but lithi iBhayibheli uma athi ukukhetha Davide kuthi ushaye ngane. Lithi iBhayibheli wakhuluma Davide wathi Nkosi njengoba uthi wena asinegotiate vele kushaywa kumele ngishaye ngiyavuma ke Nkosi ngishaye ngoba vele ngelekabi kodwa bengicela Jehova ukuthi unganginikele tithentalo futhi ngiyacela Jehova unganginikeli ubethi sikamthi ngakhetha timbulale but ngicela Nkosi ukuthi noma ngabe ngiyashaywa angishaye nguwe noma ngabe ngiyamukula akube nguwe lokumukulayo ukubona yini umfana uma ngabe umfana kuthiwa ugangile bese kuthiwa akulande malume wasenhlaza setomshaya ushaya zanyathele ehloko kodwa uma ngabe kungumntali loshayayo ushaya kuye nganeno noma ufuna uthashaya kube kujubile ihelo esiswini sakhe ngisho waSdavide kungona ngishaya nguwe babe ngoba unomusa udothi umshaya ovumvela buhlungu nemmela lithi iBhayibheli Jehova wathuma ingilosi ukuthi ayishaye isifo sama-Israyeli isishaye ngesifo. Lithi iBhayibheli ingilosi yaqala yashaya yabulala kodwa Jehova wayenda lento leyakhula uDavide ithi kungona ukushaywa nguwe ngoba uvumvela buhlungu. iBhayibheli wasabuka Jehova wabuva buhlungu nguye loshaya but nguye laseva buhlungu. Ngasabona abantu abakhe bahlupheka kungathi ngayichaza lenzaba la ngithi sometimes gogo lanyoni kona thini but kushaye Davide nguye labale emasotsha but kushadwa sive sema-Israyeli. Thina bazalwane lathi mina nangabe kuthiwa angeke example angithi ngifuna athi umabe akhishwa kweshumi kwenu imali yamncane abantu bambadohlanga ishe mangengilungishe nginenkoneshe ngingikhole wamncane lomholo ngithemba ngokushenjalo usifaka mina ngithemba umholo wami angithembanga wena umholo wami awuvumi ukuthi
ukuzokhipha kwesibele Jehova ashayela abantwana baphathwa ngumsheko athi uphethe ngumsheko lo wathatha ngumkhuhlane wathatha ufika ngumkhuhlane lokunyawo isahle ngaphula inyawo kwenta njani kwathatha abantwana maka uthi ngithemba umholo wamawumvumela ukuthi uyenikela so ngakho Jehova bese uyashaya abantwana kule bantwana ngoba lo Davide uthi mina ngithemba umholo uma ngibudget ngibala kumvumela ngiyafuna ngiyafuna but akuvumi but Jehova uthi bengifuna Davide uthi mina noma ngabe ngingeba ngiyedwa na Jehova nginqoba definitive ngoba ithemba lami likuJehova lo wendile izulu nomhlaba athi mina bamathembayo uJehova baphiwa amandla namasha they shall mount up with wings like eagles laba mathembayo uJehova bafana nentaba yaseSiloni lengeke yanyakatiswa ngeke nyakatiswe indlala ngeke nyakatiswe ukugula ngeke nyakatiswe ukufela noma ngabe ingafika ayisabi nyakatisi athi lomunye yini ijele kasangihlukanisa nethando laNkulunkulu babe noma yelidlala noma kusula because I know I am rich I know I am safe in his presence uma nginaye ngiphelele and also the danger another danger that we do another mistake that we do we depend on our own righteousness sidependa ekulungeni kwethu kanti iBhayibheli umuntu longeta babe ngaphandle kwaJesu ngamanye amagama iBhayibheli akumelanga umuntu naketa kuye ete ngekungcwele bakhe athi mina ngidlule sengikhipha kahle kweshumi mina ngithandaza kahle ngiyavuka ngo-12 ngithandaza every day mina sefu vele ngihamba ngobuyisono ngiyasibalekela ngathi that is why God angiphumelelisa kangaka that is why uNkulunkulu ahamba nami that is why uNkulunkulu angenela kuhle ezikuthi uthathane wrong akuyikhala kuhle longakwenda wena kumthokozise uNkulunkulu kukodwa kukungathokoza ngako kukholwa nguJesu iSibhayibheli when you come to God kumele ute kuye naKristu that is why when you come to God says bali if I am the righteousness of God Christ Jesus is my righteousness I know I am not righteous but he is righteous that is why I'm approaching God not on my own righteousness but by the righteousness of God of Christ Jesus that is why I'm approaching the throne we approach uNkulunkulu hayi ngoba ngcwele hayi ngoba ngente kahle ngoba ngiphe kulunga kokwami ngiphe noma ayikho indlela engayenza kuthiwe ngente kahle ngisonye ngokwami but I can only come to God uma nguJesu iSibhayibheli uma ngihlala kimi mina Jesu nami ngihlala kimi ngikhona ukucela kuBaba noma yini besanipha nakalipha yena kabembe uthupha mina uqala uthupha mina ngoba ngitebile nami vele ngazi vele ngimali ngitekuye ngami so uma abuka nini so ubona mina that is what is iBhayibheli our lives are hidden in Christ ukwabona ngengabona mole nyenanga angenisa intombi ekhala kwakhe kanti baba utobula wathatha intombi lo wayifaka kule basket nakulokulile ukuthi asibili bokushofa ngemavili nakafika lobabe uthe babe la sendele inyoka ngicela sikhiphe lenyoka ngaphandle ngoba sulanza induku ekwetha inyoka wavula intombi yaphuma kwenzenjani intombi leyibhande kwebasket that is why nakushova ngobabe uthi kushova idustbin akushova intombi beyijumela endlini nakuKristu sinjalo our lives are hidden kuKristu uma sifuna sifuna akasasikele hayi ngoba sithandaza kahle hayi ngoba sisebenza kakhulu but because we are hidden in Christ Jesus and one thing uthi Paul I have discovered something Paul what I have discovered that I can do all things mina Paul nami ngivamse ukusho lo ngathi nakuthi into enhlulayo mina ayimdikayi magama into enhlulayo ukuthi na Paul lekho njalo uthi mina I can do all things kuthi la ngenza kwena
noma uthi bala noma yini, I can do it. Usho bawo, I can do it. I can face any storm. I can survive any challenge. I can face everything. Me, usho bawo. Bese uthi hayi, ningathuki. Ngaye Christ. Uthi Paul, I've discovered ukuthi alone I am weak. Alone I am vulnerable. Alone I am useless. Ngingedwa yikho into lengayenza. Ngingedwa ngisho ngidimoni lesafunza ngingaqedza nyangami. Uthi ngidiscover ukuthi ngingedwa ngibuthaka. Neva lo munye la ahlabelela athi ngaphandle kwakho. Usingapawule nami njalo ngibuthaka ngiyahluleka ngiyimvulana namandla aphumile kaphala njengentumbila ndibona lekunamandla lebuthaka dodaka emadalo emadwaleni kodwa nami ngidiscover ukuthi ngowiki ngisehluleki ngiyimvulana namsebenzi walutho but ngithathe umfake kuKristu. I find myself being able of facing every challenge. I find myself betingahlula intono yuba nemandla kutenda imangale ntende njani ngabe sengiyakhumbula lebuso ngibonile regardless I am in Christ I can do all things but nangiphuma kuKristu I am a failure uthi that is why I have decided to hlala kuKristu. Now one thing that I desire was to dwell in your presence, beholding his beauty. Ngibone ubuhle bakhe ngoba yebo ngibambile man. Uthi angeke ngakubuleshebeleko athi ngingalaphi ngisuka kuwe Jesu ndawo yami yokuphephela ngeke ngisuke kuwe. Uthi Paul nangisuka kuwe ngiyahluleka nangisuka kuwe ngibuthaka kodwa ngithathe umfake eKristu. Ngithathe uma ngibona ngishibala kangaka uma nje ngasuka kuKristu umzuzu bemunye ungangifanisa nalomhlabathi but regardless I'm in Christ I look like a handsome young man. Inkinga kusengiyimi kuKristu nginamandla kwenda konke naKristu wangisusa Kristu chothile ngawo. A few years ago, I preached a sermon. That's all you need is the word. Lakhona ngikhuluma ukuthi mina uma ngabe uNkulunkulu adala ifish wakhuluma nemandi wathi mandi khipha ifish mandi akhipha ifish. Uma ngabe akhuluma ihlahla wakhuluma nemhlabathi. Ngathi mina uma ufuna ukubulala ifish ungayishayi ngelitshe kanise emandini ikhiphe emandini yathi fele. Ifish inemandla ngeke uzuyibambe regardless isemandini. Uma ngeke emandini usuzama ukuyibamba ngeke uyophuma usileke entanda ngaloko feelings wakho. Also uma bekunesihlahla ungasifunde sekuhluphako kakho wasijuba kanje sawa give me 3 months isithathe singaka. Inkinga uma sidala kwakhulunywa nemhlabathi but as long as is connected nemhlabathi don't worry sitohluma futhi noma ngasijuba uzusubele phansi nganani but as long as the roots are still connected to the soil rest assured stokhulu. And also uma uNkulunkulu sekadala umuntu he spoke to himself to his trinity emthathweni bakhe wakhuluma naNkulunkulu babe uNkulunkulu naNkulunkulu mongcwele wathi asende abantu ngemfanekiso wethu nakaqeda wathi wakhipha umuntu kuye wamfaka esidumbini. Bese siBhayibheli umuntu wena uNkulunkulu ufile but ahamba ngamama kama kuhamba sidumbu kwakumuntu sowafa. Let me tell you mntakababa iyodwa into lengabulala wena kusuka kuNkulunkulu kanisuka athi mfowethu waJobe thina uNkulunkulu ufe ngoba wena sithole something eJobe ukuthi wena as long as uNkulunkulu asikho sifo lesingabulala akukho sobenkinga lengakhetha ngawe but sayifavile eJobe ukuthi into lengeke ukuthi ufe.
kusuka amathumba but kusuka kuNkulunkulu break the connection between you and God, then you will die. You will die. What's the Guru? That's what I'm saying. Ngiyavuma na lisolo ngayekela naleli nawufuneka ngayekela uyodona kanganana afinkinga bathi ungasuki kuJesu akusuka kuNkulunkulu angiyavuma ngabatshitha abafundisi bathi ungamtshitshi Jesu hlala kuJesu Jesu yinzawo eyofela isibhabhe kwakusona labafako bafela ngesinto ungasuki kuJesu ungasuki kuJesu isibhabhe uqale kusiyele umuntu lothemba labanye abantu umuntu nje lisibhabhe leli themba lakhe likubani uqale kusiyele umuntu wonke umuntu lolithemba lakhe kuyisalary yakhe uqale kusiyele wonke umuntu leli themba lakhe lingu-anti wakhe babathona uqala kusini isibhabheli umuntu must fully be dependent on God but noma labantu because God is in heaven God is in heaven but uma uNkulunkulu afuna kusebenza usebenza ngebantu but when I never take the glory of God bese unika labantu abasebenzisile ngoba isibhabheli ngiNkulunkulu onesikhwele angilisheri idumo lwami nebantu uNkulunkulu nakafika kuwe utamsebenzisa ebantu but noma kunjalo nithi mina uthi uhleti uthi mina usemhleti ngibona imali ingena nithi thank you Father God thank you for you provided me yet God blessed umzalo lomsebenzisile because next time abe available nofuna kumsebenzisa to bless me but ludumo ngilinika yena. And also ekuhlaleni kwethu njengoba nami ngiyashumayela nawe uyahlabela noma uyothandaza nginokufika leti indzawo nami ngayifundisa ngilo mfundisi as never share the glory with God every time uma ngishumayela uva mfundisi wami uyasibuzisa siyabonga uNkulunkulu imali uyashumayela imali uyasibuzisa ngithi siyabonga uNkulunkulu even ngipha umuntu imali asingiyabonga siyabonga uNkulunkulu we thank God. Kwenza angilifuni ludumo lwaNkulunkulu kimi every time nabaleta kimi ngiphusha to the right and noma ngabe ushumayela kahle uyasibusisa mina ngithi thank you God siyabonga do you know ukuthi nangisuka la nangifika every Sunday ngifika ngithi Father I thank you ngibonga ukungisebenzisa akusimbe kashumayela bangisebenzisa so nuwe lokho ukhuluma bangifika indlela temlomo wami so ludumo luthathe nuwe angithathi mina ngisinalifika ngiliphuthe ngithi babe nguwe ngoba kungisebenza ngoba kungithemba themba indlela temlomo wami bathi nguwe Nkosi and even before I come here I kneel down sibabe Nkosi angathi ukuthi yini engingayisho ngide lengingakusho bathi Nkosi ngicela sebenzisa indlela temlomo wami kukhuluma nabantu bakho bathi uhlangana kusasa bathi abayidini bafuna wena bete kuwe so Father ngibaphushela kuwe lena sentenza bese ngiyabonga hallelujah I'm done but namhlanje indzawo yami beyilethini ukuthi depend on God depend in God themba ngabo konke babe sithemba ngayo yonke inhliziyo yakho nayo yonke ingqondo yakho bese sibhebhele umthembako njengoba bafuna ngesihlahla lesijalo ngasemfuleni lethe nathi sakunaso ngiyathi ufike emfuleni lithi laba njengoba kufika unyaka wesomiso abakhathateke abawari they dwell in the presence of the Lord listen Bible the river that is planted the river it supplies water it supplies the minerals it supplies every nutrition lelo sokuzidinako bona kwayo kuba
green kumbonga uNkulunkulu. Because when the tree is spread there, its branches, it's like worship unto God. So that is what kubekho nesihlahla ngoba uma uNkulunkulu akusisa iBhayibheli lena anothula mina ngimnwele bese nengidumisa. Every morning worship God. Sembabe ngivukile kusimandla ami. Ngowe babe uma ngabe ilanga lemholo ubeka kuthenga grosa ibambe usibabe legrosa iphule nguye. Thank you Father. Baningi labafuna umsebenzi abethonanga kwakuwena uThixo uprovidela ngalo umsebenzi. Thank you Lord. Uthi uyakuthenga impahla. Father, I thank you. I thank you Father for ungimbathisile namhlanje. Ngimbathisile. Ngibonga Nkosi for ungimbathisa. Another thing angifanele you know ukuthi you ngokungathandazi lento yokungathandazi yokuthandaza ngetimpesheni phela yokuthandaza nasilesonweni it's a message kuNkulunkulu uthi uNkulunkulu I do not need you God. I can do it on my own. I can survive on my own. I don't need you. That is why I'm not asking you of anything. Angisho ngeswati. Uma uhlala ungathandazi every day, uthi Nkosi angikudingi. Ngiyakhona ukutendela. Ngingatendela futhi. So angisiboni isimo sekuthi into ukucela noma into ukubonga because ngiyakhona ukutendela. Praying is a message written to God in heaven. Not praying, it's a message. When you pray, it's a message, and also when you are not praying, it's a message. They are straight as and good thing. But when you pray every morning, every midday, every evening, we are kumula usuthino Nebuchadnezzar uDaniel. Uthi Daniel, lo nkulunkulu wakho lo mkhonza njalo. Bangathi angakukhulula. Lo nkulunkulu lo mkhonza unganamali. Lo nkulunkulu lo mkhonza unemali. Lo nkulunkulu lo mkhonza unegroza. Lo nkulunkulu lo mkhonza uphilile. Lo mkhonza liduma, umkhonze ina, umkhonze kumnanzi, umkhonze kungasamnanzi. Lo nkulunkulu loyo nkulunkulu loyo. Asimene nyama.